ner malakan yam ka na siali kontin barwanya lingwa seme te kon keler mi jidin mi bekon linka kwiku me SSPDF no kanane tin kontin la ganwari bana jome bana jelinkel anda manduni chang kos nyang malianung roina gwaseme ka Nuer online TV channel ane biya kamal no en wale te kon keler mi jidin mi bekon link kata dan en chalat ke te ke jo mi chora la ne ka shanka dokka pai badak ron kin dangro uri jan dangro uri dich bana jome bana jelinkel gwani mo che korcha tokten kam jeshan bor no Kennedy ni SSPDF no ban dob dana to ka ban jelin ka jelera mane ko ngai content kon lat ko rodien gorijan ode koran palpin ka liang dien so dio je me ban ling e store me jidit ke me pyro da lat dob dan ler rode je alo ne me shawo ko ntama la region o teke din ti cha kwain ti cha Nuer waya me cha ko magwa dan te ten ban yukul link ka lode enona nega kor gwase dan meche kor meche talk enona re wicha ka nasser ngai kon me dan choda lat enona meche kor meche talk shi kon dialten kon lat kor den chana kanen kam SSPDF kanen Nuer waya me kore dan chi talk shi kore tek tek kore bej eno an kore dan chene de wan chaganak eno chene de wan chi yeken chagates nen ajene kuyela nen ka gwase dan me ba nasser na baja ban pen ka jo ko kon len gwase me ngai konan wo deni kume la deni SSPDF la deni kirma yadit ken cha ke station ka nasser okay ban manan cha kulat gwase ban je linkel ka do bran cha gor ke je information dan cha no der gwan wo biya je link na beje kwen ya ka do bran cha to ke je and then yo bukon kula lada mandan le roda te ka mishalat gwase me shalat do te korm chitok pan ka shangdar korm money wa toka kam South Sudan People Defense Forces ala SSPDF Kennedy ni Nueri ala Nuer wayami wa en Nuer wayami telat ke wa ke ka gan Nuer ke ngwan Nuer ke Shewat Kanasa County, Carpenal State. According to local sources, the incident occurred around 11 a.m. when a group of approximately 15 SSPDF personnel, allegedly acting under order from the government-appointed county commissioner, attempted to collect cattle from the Shewat community. The cattle were said to be part of a disputed compensation arrangement related to the killing of an individual from the Shendu clan in June 2025. Ajo linkona gwase me ajo mishala do shiro de la do dan leder ode je jene do dan leder ode je ke lerna na chano ngaken kanen kor tuoga ke tawel kel karunwang gwanu mashadi ni chop ko weldi de ne weldi ke de ne SSPD wala de ne jana wa ken chaka jak kume kirm yadi tere wika nasser wa kugole ja county commissioner pai kwan county commissioner pai kwan shala honorable galwalew wajen sorry ga honorable galwalew arameniam but melero de teme eman talk ka county commissioner dan pai kwan and gwasamo I mention a major talk wa shuka wa lo wuka nok wukan ka nongan winami ka kwiram shala do shanak aramana na shanak wa aram shanak ne ka pai bakel kore chito ka pai bakel antam to kon ka pai badakan wale waram mo chagu jeno dong de je chul an chudan ba chule ba gori hok ba ko page ka sien wat ka joran shalat ke je wan wena mo jan gwad dan wuri gwe tokten tega jom charat gwas mo bagorno ba nyo yakel ke kwi commissioner ka menyam taye dane dong la ken ngogalet keje local leader including Nasser County Commissioner Honorable Galwalew Tip appointed under the SPLMIO ticket as per the term of the revitalized agreement on the resolution of the conflict in South Sudan are reportedly mediated the conflict between the two clans. The resolution had included
consultation with traditional chief from all Payam in the area and had been accepted peacefully by both parties. Mgui koname ala honorable galwale ni kagwa sedan wajen che kan do dangro ditini ki tugdol dangro tin konen tika kur gwade dane lan china lutin wajen ajaram dan che nei dangro ti tugdol dangro ti wache kanong mal alo tiken ko tiken mal kam niken no malaysia nong atai niam e dane segu ki jeno de community de kan tika mal de akan kor me kan rod lat no wa meche kam de la wa chi kam den chagwa alo chiketerek honorable galwalew tep jen arami mamo kwa inkate da kuma spele ayo ka gwase dan ngai kone 2018 peace agreement jake na ko barama nokana mo nokamo bonamo na baje del kwan so honorable galwalew tep chaje chu kwanya la kwer jame da chu ken jite dangraw titi chu kori ken chu bakap chong alo en ken chien wat kan ne ko ken ten kontin chinyen chu kapchon chong ngwa monen kajen gwasame biriek bokulu tuog nyoga washi chiral je nyoga tuog kam niken enona wachi community ne dangro chi nyoga moral ken rual dan chi rual ka ke wachi kurche je no jen ko te ko bi korba tuogone kam niken antame me chi kor meje to ka jen pai ba kel pai wa ke jun charam kel chaje dak antame cha shien wat to kon rag kwidiana shaka londich deje cha lonke longene ka deje SSPDF de South Sudan People Defense Force mi shaka lonke chikani gujeno neriti ka trade kaka tel an kuma kirmi yadi ladi niken shu ji SSPDF shu kan shu gwadran tok tikatin dor shia wat lo kan oku kan ka pay ka bom ajen do badana wo kor we to ka je awache tene ti shiliutin kana jibone are kor mone ko ngai kono no chikori chikana petpin bang man mi chaje yo cha kana wo chikor chetwok but chineti chikana no de kana de kontilan wore she wat de kan ka kap ko bom shirmen shaling no query nyam commissioner nyam wa shela da gwa longo lo changa korte de tok ko an ngai kon ning nuer cha kam ne ka bom shawe do kap ko bom la be jelong la ngono yen biaram danan chirik chila biajo kap mangai yen point ko bia community ke le bia ken bia ko kap no mo chikana no but mi jira mo gwa mi jel ka mal no la die gwa lo chikam na ka bom la kan jo la kana lingan community chan jemlin gwa da menen tension rose when, despite the early agreement, the county alternate leadership allegedly disregarded the community-backed settlement and dispatched SSPDF soldiers to carry out a separate collection operation. This move reportedly alarmed residents of Chewat who viewed the deployment as a threat to their livestock and community stability. Witnesses say that as the SSPDF personnel approached the grazing field, army use from Chewat responded defensively, leading to a firefight. Casualty figures remain unclear at this time, but reports suggest that both sides suffered losses. Community leaders have since called for calm and urged both government and opposition officials to refrain from action that may reignite local tension. Milling kon magwasme atadan chikoche tokoje wa both SSPDF kanan warwa ha minitin content wa oken wa kep wa she teka lia ka she teka bot but kan ping nen kon yana kanalat ka kanete kon teka bot kan kala do kedi but chikorche tokono chane de content la jikum jakul jogo no dungmi sharunde mat kamila nyin community ka dara go alon tam chelet chere me opposition party nyenyo ne ko chik ne kia theory no maten na ko do mi shajen kan ngai kan o tirik tigaten so na me chagu je no shagwa na me wa de je solve 18 kon tilla jiwach la local leaders akane de kon de recommend kana caption chaje de solve neitimo la kwar de ni kene de motijal ka bom jere me ngai kon tok kan de ni micha tok lo ngai kan no te kare mu che ora la kare yorten ko gor kan obikan kwak bikan ko sham bikan ngwak bikan ko kwal all this thing la lat ke de ni no a chikana gor no te ka jom de kan le kan gor ye bikan la ne je ka bom
ko nget ken kurmenye term dodian so jo me shala de no charo de lat chane to ngwan wa cha ka me ko bor cha ka nek but kan pek nat kanalat kan bo side de nekir yadit kan ne to kontilla nuer wa ami ke jejen bor re wichin winami jo me janana gore de nyaka kon kel mi jiram jidit gore janu bi comment bi char bi to gwa me ke do me gwa no name lerling kono me shala rech ka social media ko do badane chirik to to ngami no mu dam mu gije no don che to please inbox me ke gor pingwa to moko tungnat be nga chama le rode ko na je lungo no de rande raja dan chi bendere ja gor pingwa samo ajen jo dan go de nyoy kelen bi atgal bye bye